yona taba ya ka le Mankoko baby mo e leng gore tsena gona bjale ke go boditse nna gore re tla revolution le bonga ka malemele ba re botsa gore ka bele gore na leeto la bona la bophelo le bile ka sebopego se sefe ka baka ra ka re hlakoreng le lengwe re a tseba gore ba bile le pitso e leng gore ba bile ba engangisha ya bongaka go fitlhela ge ba tla e arabela gona le batho ba bang ba e leng gore ba thileditse gona bjale a ba tsebe gore ke di ka di fitse gore ba tshwanetse gore ba di lebelele ba di bone ba kwishe gore aowa ye ka nnete ke yona pitso nna e ka bele gore ka gare ga HIV le AIDS gona ge ba tswela pele go thušana le batho ke eng se se ba kgwathileng gore ba tshware leeto leo re na le bona go e ba le nna ya Thobela FM nke re ba amogele ntate Malemela Thobela ke le dumedisa go ba le nyaka re thokotse awa ke yona ke a le dumedisa ka moka batheletši le bagaši ke re modimo le bagekolo le bagalabe a ba belelena re nena ra leboga ka baka la gore go dinyerile mo go yona re lekola tse dintšhi tse e leng gore ke tsa maphelo re lebela menagone ya batho le tse dingwe gomme lena le batho ba e leng gore leetong la lena le thušana le batho go kaonafatša maphelo a bona ge re bolela ka ngaka Malemela re bolela ka motho e leng gore leeto la gago le bile boima motho e leng gore go letse ka kerekeng ba mmotsa ba re wena sepolo yo phetha tša ga ba ngangiša raoa e seng nna nke le re tsopoleleng gore go be go diragalang gona fa o le motheleditše ke ngaka seswantšho Malemela go tswa ga digale ga mogopo ke goletše mo familing e tsenang kereke ka tsena kereke le nna ebile e be ke le moetapele go gongwe ka mo kerekeng ge ba mpotša ba re monna tulo eo go yona o iphethile sepela ka no dula fitlhela ge le lengwe la matšatši ka 2008 ge ba fitlha go nna bjalo ka kwa gore bjale ke goga boima ba ntšea ba nkwiša ke le mo godimo ga ntlo e ke wa ka modimo wa ntlo ke ya kereke ba ra wena ke re ba go botse gore ka maabasa go nyaka monna tsa mo di a tša geno ge ke sepela ke ya bankiša ka moga e le gona ka re be ba dumedi ne ba gana ba re dilo tšeo ke tša bokokwa go tša kgale a re sa di nyaka ka leka mare ka ge situation e be e thoma ke imelwa ke lwala mmele maoto a ka bola ka sepela ke ge bankiša goragadi o mongwe a nruta tše tša segagešo mara e le gore pele moya o bompolediša bošego e be ke re ke porofeta mo kereke ya gona e ke go botsa re ka manta ga go direga ntho ya gore ya direga e ke re tsamaya corner of Schoeman Pretoria ke ntše ke dutše ga dikgale e direga go fitlhela ge bele ba re no bele re naka o šoma ka marapo le ka moya ke ka baka leo today ke kgonne ke leboga badimo le modimo le kgotlelelo ke re le lena batho ba bangwe ba le dutse mo malapeng le gare le gana dipitso o bona a o makale o phela o elwa le mosadi ka molapeng a o makale mmereko batho ba go tsogela maatla a o makale ntho ngwe le ngwe ga go e dirang e direga o gola di 100,000 batho a o di bone gore o ka di šomiša jwang ka re gona calling ye badimo ba geno ba go kgethileng ka yona a se mang le mang ba kgetha ngaka Malemela le fetša go bolela tše dingwe tša dintlha tše e leng gore o ka bona ka tšona gore o na le pitso go batho ba bantši ba e leng gore ba na le yona gomme ba engangiša o ba le pitso bjang ka gae melekong le metswaleng ya geno go bokoko le borago le go sena ngaka o ba le pitso ka baka la gore bona generation ya ne be mo ba tseba go sene ngaka nna ga ne bele ke šomiša dilo tša bokoko ba ke sa ba tsebe maloba ke ntšhitše koma e ke ntšhitše moroto wa bana more than 300 ba boile ba phela ba le gabotse because ke calling a ke bake so gore motho o ne le pitso a re ga a robala a rapele go ba tšhele letsoko la gage a connecte le sedimo sa gabo pele a ka tswa re wa go thwasa pele a ka tswa re ke ya go bula moya a kwe sedimo mo go wena gore na se reng a theeletše se moya o se bolelang go ba theeletše bagalabe ne ke re ke robetse ba mpotša ba re taole re thwagadima e re mabjana lo tšea ke di tsebe ke di thomile ke mo diponong fela motho swantše a ke nyake a ke kwešiša o se ka noko ba rone le moya a se gore ge ba rone le calling go ne le batho ba leng baruti gane bjalo calling ya bona ke go gaša efangedi mangoloi ya bona ke a go gaša efangedi tša gore batho ba tseba generation ya go fitlha fa ya morago a ba e tsebe taswa re ne le badimo ba re ba šaletše nage re ba tšea nage gore ba dule godimo ga motho okay lena le rile go botsa gore le na le pitso la ba le lenganga gare ga tše dingwe le boletse gore le wele godimo ga ntlo ke tše di feng tše di dirileng gore le gapeletšege go bona gore ye ke pitso e leng gore ke tshwanetse go e arabela ke bile le di-quantum ka ba le di-bakery ka ba le di-shopo ke ne dipampiri tša go aga ke aga botse le mo toropo mo Emdo ke aga mago a lebelela but dilo tsena ka moka dile tša mo ya fala ka kwa re bele gona go a senyega ba re ge ke re ke ane a kolola ke botšiša ka moya ke re ke ya ka mo le ka mo ka re e ke sa rate bongaka ke bothoile le wena motheeletše mo gae a eno gore ke feta wa nšišingwa gane bele ke ile ka swana le wena mara tlhokomela gore ntho o e thoile ke go sasa e go tswela mogola ebile me bongaka
so le batho ba ntloile ba ba bolela jwang a ke go botlhoko because e ke sa nyake go bona ngaka le ka leitlho le laka so pitso e ya notla ya gola and go bane ke pitso nna a ke kgantša ke re na le letšatši ka letšatši ke alafa koma le ona shele e bone mo di-social media bana ba boile ebile ke šoma le batho ba department ka mogara department ke ka mo cdm ke nna chairperson ya Polokwane le ka Capricorn ebile ka re ga AIDS council ke gona ke thotheletša mangaka a le na le beng magae a le thušang batho le boletše point engwe le ga le sa tla fitlha gona le gorena re bona jwang ga motho a HIV re bona ba re ka thušana jwang re tšea batho ba ba iša tleliniking wa mo tšea wena wa ke rwala ka baka la nna ke a tseba ke ne le experience a re balwetse ba a fitlha a tle le dipilisi a re tsona nka se dino malemela tše ke boloi tše ke re a se boloi ke kgone go mo tšhentšha kgopolo ke mo fa polelo a thoma go nwa dipilisi motho a phele kgopolo e kgolo ya rena kore motho a phele a na o thušitše keng mara motho a phele ke yona e leng gore ka nete ka mogolofetsang go bolela ka yona gore be re sa tlho re tsena go yona be ke tlo no nyako go kwiša gore motho o tla mo go lena a na le mathata a gago la re le mo lebeletse la re ae o yena o ke a bona gore o tshwere ke malwetse a magolo HIV gona mo le šomišana le bona bao ba tša maphelo le motšea bjang motho e leng gore o di latlhile dipilisi a re a ona ebile ke nyaka go thwasa ba re ke badimo HIV a se yona le tswere point engwe ke re le ka se tshware le ge le sephiri ke batho ba bantšhe motho a thoma go felela ke mmereko ga ba ja tšhelete e fedile ga a thoma gore mosadi a mothadile ba monna a mothadile ba ta gore na ba re ke badimo re no a se badimo motho o frustrated kore o thakathakana a sa tseba blue and white o no bona o ka re ke tsona ka moka re tšea motho ola ra le ka go bolela ka boleta ra mo eletša ka ba ka tshwara leeto ka tšea koloi ya gešo ka mo iša tleliniking ba mo lebelela gore a ka ba tshwenyakeng ka mmotsa gore a re phethe ditaelo tše tša gago tša sekgowa gontse o di inwa le nna go e le gore nwa pilisi ya 9 o'clock kgopela re go o tsoga go seng ka 9 o'clock o nwe taelo e nna ko go file yona e wiki e ka se tshwenyaneng le pilisi kore na ene la eno le ya bošego ge išala masa a fitla pilisi la berekile mmereko a yona ya ga malemela eno ba go mofa maatla le energy e taba e le gona le ka soge le rile a wa nna ke malemela ke makgona tsotlhe ke tla go fodiša tlogela dipilisi ke ne le nnete gore ge le ka tleliniki ya dikgale ba tla le botša la tleliniki ya noopotimalo ba ne ke wetšane a se sephiri ne ke wetša e ke fetša go wetša ka re mmušo o rile re tšee bana ba rena ba screamiwa ka re ke ne le tsebe ya go kwa le go tsamaya di-workshop ntho e nthušitše kore batho ba health ke ba batametše e ke tšea bana ka mokana ga bona ke ba iša ditleliniki ba ba scream ba bangwe ka humana ba lwala batswadi bone ba sa tsebe ka go tulla malwetse ane ge ba ega ge ke tlhalosetša bana ba gore le thoma go mothretša so o nyaka dijo tša mogoto tša gore mogotong e dila gore batho ba phele ntho e kgolo ko rena mo setšo re batho ba phela a re sa nyaka batho ba bolela ka gore rena dingaka o ka re a re tsebe mmereko wa rena re tseba mmereko wa rena ga botse re dia di-workshop le batho ba department of health re tsamaya le bona ngaka malemela nene ke kwa bose go bolela le nna ke dumela gore le batheletše ba bangwe ba e leng gore ba ngangiša dipitso tše ba nang le tsona ba be ba ngangiša gore ba na le malwetse a e leng gore a ka okobala le ge e le gore ga a foule ge e le gore ba kgona go nwa meriana ya bona ke tše e leng gore la di hlalosa gona bjale batho ba ka phela moletša wa lene o mogolo ko o fe pele ga ge re ya dintlheng tša ditaba nna ke re moletša ko mogolo kore maaforika re ke tebelele mo re tswang gona re batho ba setšo re tlhotswe ke setšo a re tlogole go tša dilo tša go brainwashiwa a re pheleng segaga borena nna ke re ke a phela le lena nke le ke tebelele morago e seng ka go ekiša mang o ke tsebe gore o tswa kae o ke nyakolle ke mo tlo phelang gona tlogelang gana dipitso tse o ka re le feleletša go e ba le dipolago o feleletša go e ba le di-gb ko dilo tše dintšhi di a direga le bana ba rena le a bona re ba ka re ga dinyaope kore ga gone ntho e lokang mara rena batswadi ba ba le kgonang a re duleng plekete re ke bope ngatete re bope afrika rena e botse batho ba phele ka malemela ke a leboga ngaka malemela gane le tlile ka mone re tshwaretseng le tlile le tshwere serokolo le tshwerekotana le tshwerekgetse gore ke be ke nyaka go tla mothobele fmn ka mogao wa modimo le badimo ke ne le lena re a leboga la tseba ke be ke nagana gore gane re tla re ge re ya dintlheng tša ditababele gore re feditše jalo go akwagala gore go thwe ge go kgatlha kgoro re tswele pele putšišoši le ngaka ye e leng gore le a tseba gore bokgoni bja lena ebile a le bobelaele na go a kgonagala gore le re ge le tsena bathong go tshwana le ka mokgwa le tseneng ka gona ka mo studio le re ge le re lebelela banna le basedi ba ba leng ka molere jamankoko ke ya di bona tsona a di ka kamane le itshware le se ka kgona go mpotša go ba le no feletša le rile aowa sesiwe ke bona se mo go wena ge o tsena lefelo le gane bjalo
banna ba ka mo ka gare ke bona taba ja bona yona yo mara lebaka la gore ke a lafilwe ke a kgona go ke tshwara ka botsa motho taba ja gage re le babedi le ska lebala mogashi gore ke mprofeta ebile ke ngaka ke bishop ke ne le kereke ne di branch ka mokana ga tsona ke tse mmalwa ke ruta batho ge re bone taba tša batho ke sephiri bongaka ke confidential ge ke di bolela mo pele ga batho ge e le gore lenaba la gago le gona o ka bona motho a sa kgone go ke tshwara o a ke thekiša and o nyaka go nyaka di-customer le re o a bona ne mara ge motho a ke tshware kgona go bitša motho and motho o le wa mothuša motho o la go nekela batho ka lebaka le go rena batho ba ba dialelo tša nnete a ba ete bana ka balwetse le taba ya lena gone gore le thele ya mo di-social media ba re ja mokwafa e ja enyenyana go ya sa bereke ka mo ga e tsamaya gore batho ba ba bona mo di-social media ba bolela gore ja mokwafa ba ntšha taola tša rena e le go sephiri ba di iša mo nageng motho a re ko go laola mo Facebook e ya kgonaga badimo ba sa di tsebe dilo tšeo a re lekeng gone gore tlhatswa bongaka ba re le lena le laola di-Facebook di whatsapp bakele ya thole kare a re lekeng go diela batho ba dilo tša nnete nna ke ne le balwetse ba go lekana 9 or 50 or 18 ba e le gore gana mo di-social media ba motho o re molao tša mmotša motho ebile o tlogetše motse gane walo ka baka la di-social media ke kgopela lena ba theletše ba South Africa ka moka e re dingaka tše pele di lefa dilo e yang ga botsona le bone mo di dulang gona wa ba sene mo ba dulang gona wa ba dula ka re ga methege ya mekhukhu wa ba dula ka re ga nto tša go tšhikama ge motho wa dilo tše di botse modimo o le badimo ba ga ba go mo blessa wampona ke tsena wampona ke a phadima ba mblessitša ke re ke di a tša mannete ke a kekwa kore ge motho a sa di tsona wa mo gore a di tsona ke nyaka go botšiša gore le a kgona gore motho ga a tsena go lena re ke kwa o ka re ke imetswe le no ra wa manko ka one bothata wena boela morago goba le no ntebelela re itšhelete tlo boela morago re ke mmotse gore ba go loya mošomong ba go loya meloko ba go loile o sa lo monyane ba go tšetše seaparo le a kgona gore aowa wena ino rapela modimo go nyaka matolong go ne le experience yaka ke sa nyatše motho I know gore kwa ke bolela ka dingaka tša go lola di-Facebook bolela banroga but ga ke ne bothata le bona tše ke di tseba ke ya di tseba ge motho a tile na go ne le batho ba kgona go tla go nna ba tloge ba sene tšhelete just batho ba ka no se dumela go tla moyere one day tša le lengwe lempeditše ke tlatla le bona mo ba bolela motho a imetswe go ne le go imelwa moyeng internal motho a bleeda ka mogare go sene le boloi go sene le gore sa re seo ka mofang sona just wa bolela le ena wa dia counseling mo godimo ga gage motho wa phela nna ge go ne le batho ba kgona go tla go nna le ntheleditše nke go ne le nako le tlo gore ba foune balwetse ba go taga malemela le ba botse re kgona gore botsa gore tswelang pele ka go rapela ene le le phela le yona tswela pele ka go phasa go feta mo o kgopele badimo ba geno ba lokolle se ba go fileng motho mongwe le mongwe a belegwa mo o ne le mpho ya gage re no ba re distepa fela ke meboya le goro la boraro ya meboya mebe ge re bona lena mogaši le tlile ka pholo e botsana mo nna ke be le mona go jala sa pholo e la ke kgone go leela ga malemela ngaka malemela ya mafelelo le ka ntira gore ke hume mola lena le sa huma le sena le selo le sena le pudi a lemile le tala ke boletše ga botsebotse ka re batho bana ba le ba theletša mo di-social media re bona gore le ba bona gore ba dula ka nna le ka taga ngaka malemela mo proud ka motse wa gešo le mmaka ke moagetše because badimo ba mphile ntho e ke fa South Africa kere tlhompha batswadi ba lena ba ba phela batho ba kwa botlhoko a bane batswadi ga gone motho a ka batho ba kwa botlhoko a bane motswadi motho a ka re mma wena o ne le mma go raloka ka yena o a gola wa ifetša mabjaleng wa pala le ko mo rekela malana a 12 rand a re kweng gore le gona go dikgokaganyo tša le ya gona ba le išala morago bjang ke tsene mo yeng kudu ya le kwa re le gausi le gore botsatsa rena ka mo wa theletše ke a leboga sebaka le thobele family management ka moka ke a leboga nomoro tšaka ke 072 57 96 157 and mo Facebook ke nna Matthews Malemela nomoro e ke le file yona le WhatsApp e gona and go ngwe le re ngaka Malemela ke leboga le papa Rathabe Mamabolo ke bona ba nkurumile go thoma morago ke ne le bona ga njwalo ke re South Africa re tshwaraneng ga botse ge le re ska re le bona dingaka la di shishingwa e fela le a bona ba ba go bara qopetsana mo strate ba eta ba pota ba mpi a gone bongaka mo we le mpitše Malemela ke ra gone badimo wena wa ba gopela na nna go ka nna ke badimo ba ntle se ka re ke tsene sekolo na o nke ke dula Santene ke ja dilo tša ka ga botse mara ka baka la pitšo a badimo ba mpile ga ene ke kgoteletše ke a leboga ra le leboga ke ka mogolo gore re fitlha mafelong ka gona go tsamaya ka le mongo ko baby